mwago yo funua flavor shinda mita rungura kamboni ya Coca-Cola rwarero kirinde bakinyira county na Meru Mutindwa kenda utuwa mushindi wa shilingi milioni moku mantere Chiankubu akiaria nderiki gitari nona netie keno kiawe na kuwa na mitaratara kathomba ira kubangani kubwithia na mbese yu kinyo mu Meru nubethire wakinyo sonde ku no tume kondi kiri 40311 kenda tuika mushindi. Na ni the new millionaire in town amukiro na nkemi na nkeru ntuku ya narua mushine jo Mutindwa. Derek Miriti urani daktari Kumankubu niwe mushindi mweru burua mashindano jafunua flavor pata mita jasoda ya Fanta kuma wa Coca-Cola. Bwana Derek wamenyere ateguru ya funua flavor pata mita. Okay, uni impendete kunywa gasonda monoma sana. Na impendete kunywa Coca-Cola. So, edando onere my friends baki cheda muchedo ndathomire through a friend indombere kwambiria gucheda muchedo juju na ndetanda kunde chukia nkunikia kwa ndathoma code ndambiria gutuma ki 40311 na iro ndambiria gutonya kindrone ya muchedo juju no kumenya kenyeri Mr. Martin ura gukari kwena scammers baba ingi muno. Actually mbije ndira kungukira ki scammers baingi lakini ndo ringero ndajukiria that must be a scammer. Lakini ndo alia atiandikiria boya gama na kweli twaria no nyanda muria biuria byakwa ambira kweli ndatikia kweli no kuma kwa Coca-Cola nirende tikiria kweli ama millionaire. So Derek thai ni millionaire. Derek arinantumiriji kiribara bategeretie munyaka kirifunua flavor pata mita na Fanta. Mutegeri weru barabonda bategerete muchedo jwa umante expect uni ndaivende na lucky in my life jeje kaire kabisa ikyo nkubera ibete nambere gucheda muchedo jojo ijwa uma ibete nambere na ndio tiomba kumenya lucky ekwe kangu kirariku. Very good. Yeah. So maybe Kamubango, anything okobanga kubwithia na this 1 million? Kwa tumubango tureoto twingie Mr. Martin lakini nande kankare mbindugani nande tumibango ratukari of course kuna project chiakwa chiorinde ongoing ndingenda komithiria iri my first of kinto kiambere ndina kinya biashara actually in my agenda still kwa mibango na and then giving back to the community which is funua flavor pata mita ni mchezo jo guchindira chiringi milioni 1 ya wabingi kathetindo kuma wa Fanta ira iri mwaburini jo Coca-Cola kenda guchinda gura sonda ya Fanta ya flavor yonthe kana sonda ingi cha Coca-Cola cha chuba ya glass ira iri na nduru ya rangi ya yellow ni jauria Rosenkatha urane murungamiri wa wendia Coca-Cola Rwangine Romeru agutariria. Museda Jojo said sondere 300 ml sonde were of flavors chionde kuma Coke, Fanta, Sprite, Crest na Stony na sonde museda jo wejo ambiembere ogure sonda ndukene olekia kugura sonda ndukene sonde chionde chena nkuneki ya yellow then son kuneki eu kwena konde ya urungu 40311 na otoma konde eu otekio mtu agochanjwa gotoma kondi yu ni utheri kwa utwinde tunywe isondeje twetuma kondi yu na sawandi nyinge kwena 50 MB kwena 100 MB na 1 GB kirembesha kwena 1000 kwena 10000 kwena 50000 kwena 100000 na 1 million ya weekly kwa nkori ya Meru tugure isondeje tunywe isonda na mantojeto jakabwa. Derek Miriti ni milionea wabana kirifunua flavor pata mita na Fanta wabatano no kwithire nigwe. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru.